Right, tunatokea ndani mabanga wa Jojo na DJ team kwa nteto nikeneti sana kwa manzo ya etende kantu kwa yoro rutererwa igembe central area itawa akira ngondu kwa mwe kurara ithiri mwene na ithi mwene nonto mwene na kwenda kuongela mwe kurungi kinyangenda kuongela ongiri ke makosa sini wangu wote utawaweza. Swali ni ako ndio huko yana ni makosa ni makosa bas niyo de 50-50 kama kule gandi kiani ali tauria ni makosa lakini ekalingana bura niyo mwana mu ambithirite ukankua ngono wonkua wana wakangala ni ukuthambitie into iria twina cio cionthe tuceretie negwe halafu monie matharau nuntu amwe kurungi ati kumenya into cietu kuria twarutire wewe au no babacagirira thina na atakinyao utimuije butari na kwithia mukuru tene ka kinya no wona uyu apana ni mukuru wana wakorwa ni ukureta mwakurungi nyomba murete na njira ya heshima nipe heshima pia mimi kokoro kwani wewe umekoruka akili unachoma unanichoma kuchoma ndio shinda lakini wanakene nkugwa na muri akuru mukireta mwe kurungi nyomba ina kondothera matharau nuntu ni uronire muntu ungi wa kureta nyomba hapana ndio sie ikoragwa kutuceretie negwe tumetafuta na wewe gogucerereria wa kuririra waguswajenge zaidi mukwama wakaire ni magambo no waguswajenge zaidi chuka tabitia kiuga mwakuru wakaire ni magambo kwa nyumba urongo okethero angure Joy mbere ukiurwa no bati umbruthere kithera ni nkorobele negwa no bati kumbera na nakinya bantu ankwire neno ukandisaindi kanatia umbira na nakinya miaka 30 ngareta mukurungi wakaire nuntu ana mukurungi ararwa miaka 30 na wakora maguranite miaka 2 lakini re hata sisi mutigatubinyagiririe hapana kini kinya uona ura mukumpithiria mbi ikobebi au bakubebia ni bonkuga tabati gwa sheria na njara yake lakini uribwatere Joy ka kwenda kura mwari mwe kurungi ata ona tamugula yes angwenda kureta uyu mpithiria mbi no ntamureta ngakuigwa kana kale 100% iyongo kwira atiri yes uno mbase signal ya kuona ni uwe mukantoro